Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'usu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah, ulaika sayarhamuhumullah, inna Allah azizun hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulina indito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hakabiyaksahan. Humatud na isab kami ranap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari hindi na sadya inabutan sin suara ini. Lagi-lagi masih rakitan ni pangadjian bunga sin pag-iman. Bunga sin pag-iman, pabaubugan ka to taniw. Papasingurun kita niyo. Ang mga bariman usugi ang bariman babae. At tiap-tiap nabi, iwan rasul, amu imyagad kanila, sababkal na sila yadto in kalasahan sin Allah Ta'ala, hakabuhi aula kalasahan sila adlaw kana. Mga kakasih sin Allah Ta'ala,
magkagunahan kita niyo kasiwan lasa in Allah subhanahu wa ta'ala. Sababkal na bang kasiwan lasahan tara na to sadya. Maghuka, magkapinda, iwan aun waktu mapinda, dahing hapaglasa papagastong. In bariman usog, iwan bariman babae, iampanan nila, inatay nila, dahing hapagastol, dahing hapagdugal, giantian nila papagkasi iwan lasa. Dami kian tiampanan nila, insuara nila, dahil nga suara pag-astul iwang pagdugal. Giantian nila palasa. Giantian nila palapal. Hindu kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa kulu kaulan sadida. Wa kulu linnasi husna. Pagkabtangan kamu singkabtangan. In nagkabtangan, makakawa pahala. In nakarungog sing kabtangan, mapinda raing hamangi palmarayaw. Mapinda raing has marayaw pasarayaw-rayaw. May tayad to. Diungog na yung kabtangan, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tainguhan taniw mga anak po. In ganap pangadjian, yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat kapituan tag-isa, paayat kapituan tag-2, Suratut Taubah. Di ayat ini mga anak po, kakuyaran. Kakuyaran dahil nga Tuhan marika to taniw. May tayad to kakuyaran sabab magkagunahan kita niyo kuyang. Bang, di mayaw kiuyaran kita niyo hantara na to magkahi. Labi siya ning kuyag, hantara na to iwan sintuhan na to. Sababin nagbutang sinlugal kuyag Tuhan. In nagbayta sing kakuyaran Tuhan, in panyap makakuyag, dahil dah Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yadto, in bariman usog, iwan bariman babay, dahil nga tikmil panagnaan, sambil maghinapusan. Amuyad to imbaugbog nila, amuyad to iniamalan nila, hakabuhi, dahon, pakamatay. Parman sin maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat in bariman usog iman bariman babae hinda siyo sila yan amun timataallo kinatay nila. Tunggal pamahasud si mahatinggi Allah Ta'ala. Damikriyan timataaluk. Insuara nila, inipagsuara nila sadya. Muhong karidaan, dumaut karayawan, hadunya ewan hadlaw akhirat. Inikatu, kuyag himinang inpiti anggaw takbaran. Magmalilla daakun sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga bariman usog iwan bariman babae iamalan nila in nasabot yad to dum iwan adlaw di silamig dahil nga siratal mustaqim di silamig dahil nga pamandu di silamig dahil nga paduman iwan salakan sin biantang sin Allah Ta'ala papaghambukan antara si manusia iwan si manusia tujuh patuhan niya. Na mga sila yan bariman usog iwan bariman babae sa lugay nila buhi nagtagna in sila yan
ba'duhum ansaru ba'd. Maglanggong. Isin naggulal maglanggong Tuhan. Uno yung piaglanggungan nila, uno yung piagtaymanguran nila, ba'duhum ansaru ba'd. Magtulong tiyabangi. Magganap giyanapi. Magulong iulungi. Maglasa liyasahi. Uno yanin nasabot. Pagtulungan nila yan, hantara sin sila. Iwan, may ta sila yan nagtulong, iwan nagtawang. Iwan, may ta sila yan maglanggong, na hinang sabab maglanggong. Lijam il-imam. Sabab nalangkom nila yung pamarat saya kabayaan sintuhan. Napun nila atay nila. Nabutok nila haswara nila. Piag ang gautaan simpito ang gauta baran nila. Dahing hasabab yadto. Maglanggong sila. Magtulong tiyawangay sila. Maglasalyasay sila. Insabab niya, pag-iman sa bunda. Pagtuhan sa bundal. Nahinang nila man imbihad to nasabot. Paman sinallahu ta'ala in sila yan. Ya'muruna bil ma'ruf. Magdaak sila pamarayaw. Hinang nila manindaakan sintuhan. Magdaak sila pakanya pahinang pamarayaw. Unin hinang marayaw pardaakan umbul hambuok pagtuhan. Umbul hambuok pagtaat patuhan. Umbul hambuok pagtaat hanaraak sintuhan. Umbul hambuok mag-ibadat. Impito ang gauta baranto maaluk pakabayaan sintuhan. Hari niya pataalukun. Pakabayaan sin akkal niya. Pakabayaan sin nafsu niya. Pakabayaan sin syahwat niya. Pakabayaan niya. Iwan pakabayaan sin iwan niya. Ya'muruna bil ma'ruf. Magdaak sila sim pamarayaw. Umbul hambuok marayaw. Amo na inimingatin tausim pagtuhan. Bang siya nakaingat sim pagtuhan, hasalakan kabayaan sin Tuhan kalasahan niya. Bang kalasahan niya, ri siya mutas, dahil kabayaan sin kalasahan niya, sabab labi in lasakan niya. Taano yan, mga anak po? Na, uno pembiyata ka tutan niyo. Wayanhawna anil mungkar. Manglangi sila dahil hamungkar. Mungkar sa laggo-laggo. Magsakuto patuhan. Magsirik. Magkupuro. Maglaog. Maganyaya. Magtipo. Nanglang sila habihad turagbo. Sabab malaraking pagkasilasa, malaraking barakat, malaraking rahmat, malaraking kugiman kuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala. Larak sa iniha masanato ni mga anak po. Imbay bang larak di kapagulaan. Insasakatan bang larak di makadintao. Kagawa kialupan sin tao. Larak na in jantung niya, larak na in suara niya, larak na in pito ang gauta baran niya. Wala niya yadto kihatian mga nalarak na, nalungsad na, hantara niya iwan sintuhan niya. Taano yan mga anak po? Kaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intauri maingat magtuhan. Intauri makadakabayaan sintuhan, larak. Biya simbahay larak.
Pwede saan maghulahaway larak. Uno-uno bay mo, personal bay mo, bay sukayan mo. Di sa kan sumukaya bay larak. Hotel, di sa kan sakali kaya lupahan sintao, uno bahay natay niya larak. Uno bahay nakal niya yaon na larak. Uno bahay suara niya yaon larak. Uno bahay impito ang gauta baran niya yaon larak. In bar iman usog, iwan bar iman babae, hatul, iwan mahatul, iwan makadakabayaan sintuhan makamdus. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Di na to kakausan patutugunin atay na to, amarayaw. Sa babaon nagbutang sinatay na to. Aun kakuyakan na to. Makapatutog na yan. Amuray mga tao kalasahan sintuhan. Maita siya kalasahan sintuhan, wala na bugtuin taalok sinatay niya, sinsuaran niya, simpito ang gauta baran niya, wala timaalok palingkat, biya simmasanatuin nilingkat sindunya. Pabila timaan kinatay sintao, insuara sintao, impito ang gauta baran sintao padunya, ingan niya yan hubud dunya. Intao lima sa dunya, wala doon inatulan kabayaan sintuhan, nisyanul akhirah, kalupahan niya nadlaw akhirat. Biya na sinji matuha Yahudi wan Nasara. Taan yung mga anak ka po. Na, uno pendeta sin Allah Ta'ala, inhinang si mga bariman yan, hikatungo, wayukimuna salah. Evan, titindog nila, yung sambahayang. Sambahayang makalimahang karumhang kaadlaw. Hiyantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hindayaw sin sambahayan. Malhuay hatihon. In sambahayang biyasin tubig haraig bay mo mamayo kaw makalimahang karumang kaadlaw. Aun pa makapin lumi mo. Nabiyaw niyang pananakahang po na mayo, yan pananahi po si lumi. Mayta wala dunin atulan sintuhan naglano siya. Ingkatan hinang nato, asiwi ibanda kula, timinggil siya haatulan. Inununo hinang muay atulan, mapanday kau sa panday pupud. Yung panday pupud, ubos larakon, ubos sinangon, ubos larakon, ubos sinangon, ininding niya larak. Yung kahinapusan niya larak. Bihanin hinang di makada kabayaan sintuhan. Ayaw pari larakin larak da, misanin bukun larak, bang wala doon. In amanu amilus salihat. Pabila wara doon, in pamarat saya, in pagtaat, in pagibadat, iwan pangagad, hakabayaan sin Allah Ta'ala, ayaw pari larakin larak, misanin bukun larak, amunain sa larak-larak. Ada punin sa bahayang, uno yan yung biyata katutan niyo. Nurun, as-salatu nurun. Insang bahayang yan sahaya, ilaw mo. Di kau makarugtol, di kau mangdugtol, tumangkis kau ring hamangi, harap mo pamarayaw, tumangkis kau ring hamarayaw, pasarayaw-rayaw. Nakita niyo masa na to ini, dusmugun sintao, wal-iyazu billah, imangi. Manglamugay intao hamangi, beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hauling zaman tumawdim fitnah. Apabila timawdim fitnah, in umat kulong nari mang lamud-lamud di nga fitnah.
Si Mimay siya ring apit na, lumayo siya ring apit na, tumapok siya ring apit na, imana simpit na mangi. Misanda isa-isa niya. Naimbiyaw noon na magian, isa-isa tara kumalong na maguno pa kaw. Alari, ali tijal, pang line-line kaw. Bukulaw mo, hangpo kami siya isa kurak kuman, marayaw pa udukan na. Marayaw pa makad na kita sa bab. Kita na kumanin nakatubagil. Sakawain isa-isa mo yaddo, ikaw marayaw sa bab. Way mo piagganti ing kabayaan sintuhan, pakabayaan mo, iwan pakabayaan nila. Yan mga tuhan, imbiyay tadi ka to. Insang bahayang yan, hukot. Magkakunahanin na tayo na ito mahukot. Magkakunahanin suara na ito mahukot. Magkakunahanin pito ang gautabaran na ito mahukot. Nagkanginin pakaradyaan si Mano siya. Naita, uwiroon mabaya sintiyo-tiyo, suway mataod. Nahuon. Sumakawa, suway waruning kabayaan sinduhan. Unim baita sin Allah Ta'ala. Alhaakumut takasur. Pumangi na in ummat haulihan ini simpagpatauran. Kalupahan nila na ing kabayaan sintuhan, harap nila na madto, pakyana naman nila, pakita nila. Tungod pa Tuhan, pag-iman mo na. Rukun iman unum muna ing panagnahan. Bang mahukutin niya, turi mo ipagganti. Maita, mataod na rin ito tiyataw kayo mo. Hindi initiyo-tiyo, papagsawsawhon pa. Hindi to kayo mo kataan. Di nakagunahan magpasawkaw. Kayo mo nakataan, ing kagunahan magsawsaw, ing kagunahan magtulong tabang, di hakabuhi na to. Kabuhi na to di adun niya, ampay na hadlaw susungon, kayo mo nakataan. Tayan mga anak po. Insang bahayang, hukot sin pag-aarama. Insang bahayang bang di mayaw, rimayaw yung kataan. Dahil nga sabab yan, in mga taumak ka, ama sa sinabi, amin ang putag tutaw na laong kasigpitan sila, yan dalan nila. In kita bihawon, bukod na saan masigpit. In sila halawang paso, halawang pag-anib, halawang pagtapong, halawang paghali. Kaya tunay nila yung pag-ibadat kabayaan sintuhan. In kita niyo bunga na sin sacrifices nila. Kasanyang kataan, kahaloy ka, karayawan kataan. Sabi dagbus kahunitan ni Mano siya timunay, hindi na kahunitan. Amura mga bariman usog, iwan bariman babae. Sabab liw pa nila hunit, inialop nila karayawan, inialop nila magpaluluhay Allahu subhanahu wa ta'ala. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul di mabayain Tuhan, kahunitan kau. Namayta kau kahunitan, wala mo iagad in formula kabayaan sintuhan, naghinang kau formula mo. Formula 1, Formula 2, Formula 3, Formula B. Wayron biyad, tinakaroon mo sadya, inari mo, sami'na wa ata'na. Utuhan na mo, diungog na mo na, indeng kay mo. Way nakakaroon na mo, dugayng amurin niya do. Pagtaatan na mo, yan, imbawgbog si mga bariman. Tano yan, mga tuhan. In sumunod, wayo tunadya ka. Tiunay nila, in siyambahayang,
Yunay nila injakat patagsuko. Kurik in nagpasud, kurik in piyakwa. Kimugdanin ng dihil, kimugdanin dihilan. Yan yung mga bariman usog, iwan bariman babae. Ini kalima. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Kauhan, tagupat ka jam, sindum iban sinadlaw, nagtataat sila patuhan, iban parasul niya, sabab tiyanto nila, amuad tin pardaugan, amuad tinuntung, amuad tin karayawan dunya, iban karayawan adlaw akhirat. Wa man yuti'illaha wa rasulah, faqad faza fawzan 'azima. Wa man ya'sillah, hisiusin nagmasyat patuhan, iwan parasul niya, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Malaong na siya sinlahong, di na mabaya magbalik pamarayaw. Biya singkay manan manu siya bihaw. Uy, giyatusan taon na lang na biyag buwan, ta sakali. Nahisiusin nagtaat patuhan niya. Atin na naka mabukon pa tao, bukunin akarun mo tao, bangin akaran mo tao, Nabi iwan Rasul, iwan sim mga miyakad kaniya. Pakad paja pauzan azima, nagparuntong kau sim paruntungan sarayaw na na. Wa huwa ajijun hakim. Tayan tuan. Na bang yadto na ka din nasabot lima parakala yadto. Parman si mahasud si mahatinggi, ulaika sayarhamuhumullah. Mga sifat na sabot yadto, sila na tuwing kaulungan sintuhan. Sila na ating kanungnungan sintuhan, hakabuhi, iwan hakamatay, iwan deng pa pagpapanjari kanila, kaulungan sila, kalasahan sila. Wala na pinda, dihadun niya kalasahan na sila, magbalik sila, magduruhunin la sa kanila. Maita, doon na sila hasipat. Sarayaw-rayaw, biyayta sin Allah Ta'ala, wala sila miyadto pa sifat munafiqin, sifat zalimin, sifat kafirin, sifat musyrikin. Wala sila miyadto pa mga sifat biyadto. Sabab amad to yung sangingi, yaon sila sifat, sifatun hamida, sifat marayaw, sifat mumulyahon. Doon sila kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman si mahasud si mahatinggi, ulaika sayarhamuhumullah. Mga sila ron na sifat sarayaw-rayaw na sabot yadto. Sila naning kaulungan. Kiaulungan na sila sintuan dia dunya, iban hadlaw akhirat. Inna Allah, sa bunal to di mahasud si mahatinggi Allah Ta'ala, ajijun, ghalibun la yughlab alay. Mangdaraog, magkagunahan kita niyo tatawangan sintuhan. Maita, halawm kita niyo as-sira'u bainal haqqi wal batin. Halawm kita niyo pagbanta. Halawm kita niyo pagbuno. Bantay mangibang marayaw. Kauhan, tagupat ka dyan. Intatawangan sin Tuhan, ajijun, mananawangin Tuhan. Sisiusin natawang sin Tuhan, mangdaraog. Nalong mo natawang dawa ako ini. Liupas sintaw yung tatawangan sintuwa. Sintiyo-tiyo dahin hinangun. Pag-iman sa jakaw sa bunal. Panawid sa jakaw sa bunal. Ampa mo agarunin pagkasila sa bunal. Sabab maglanggong kam. Ampa mo na hinangunin da akan pamarayaw. Ampa mo na tangkisan niliangan hitunay mo yung sabahayan. Kabayaan sintuhan. Damik kian injakat bang maabot na yung waktu niya. Dihilan par tagsuko.
Iwan, kawaan, tagupat ka dyan, pagtaat ka pa. Bang mo na hinangin biyad turagbus. Para ukon ko, ikaw nin ng daog. Inna Allah azizun. Daogon mo'y mangi, marayaw mang daog. Daogon mo'y seitan, di makatoy seitan. Daogon mo hinapso, daogon mo syahwat, daogon mo inakal mo, daogon mo intakabur mo, daogon mo katan mangi habarat mo. Uno pembeta sin Tuhan, Azizun Hakim. Imbiutang sin Tuhan syara hikarayaw kay mo. Dia akaw papag-imanon, dia akaw papanawhiron, dia akaw papagtaaton, dia akaw papag-ibadaton. Ingkatan-tanyad to, dia akaw nagsabahayang, dia akaw papagjakaton, dia akaw pahinang marayaw, ununo na inang marayaw. Mas lahatu kapid dunya wal akhirah, hikasanyang hikarayaw kay mo dunya iwanadlaw akhirat. Yadto mga anak ka po na unin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ka po. Maba ka mo sin makuyag kanin tuan kaniyo. Nahu. Nainelop sin tawyaon bang man makuyagin tao kaniya, misan di na makuyagin tuan kaniya. Imbar iman, sandaway tao mala sa kaniya. Bang mayan malasa kaniyan Tuhan. Naunin hinang niya duara. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sabda sin Junjungan alaihi salatu wassalam, in Tuhan niyo, di na umatod si lupa niyo. Di na umatod si nununuta. Siya inaturun niya, duwara. Inaturun niya rikato, duwara. May tayo matod, kakuyakan niya, kalasahan niya. Inuno. Ila kulubikum pangatayan malano. Hindi siya yung pangatayan malano, amin pag-iman sa bunda. Amin nasabutan niyo yun. Ikaruay naturun sin Tuhan hinang. Kimugdan dah kabayaan niya. Kaya nga sabihanin hinang kimugdan, palman sin Tuhan hadis sin Nabi. Pakitaon na to, in Tuhan marayaw kita niyo. Marayaw inatay na to, marayaw inamal na to. Bukon magpakita kita ni watao, malingkat imbadyo na to, branded imbadyo na to, branded din syarok na to, branded din katantan. Sakalin pa Allah subhanahu wa ta'ala to kita ni wetan, kakuyakan ni aturunin atay marayaw, kakuyakan ni aturun, inhinang marayaw na kaagad kabayaan niya. Hinda siya naghinang yan, kanabihan, iwan karasulan, iwan simyakad kanila. Nayaring kabtangan si mga sahabat sin Nabi. Uning kabtangan si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pabaran nila iwan kato taniyo. Sabab, Gabay ta sin Nabi malaggo para kalain jumatuhom mati na pusan. Nayari na to ang jimato. Sa imbar iman, misan dumatong biyay tayo ni. Di malarakin atay nila. Di malarakin suara nila. Di malarakin pito ang gautabaran nila. May ta, kaya tatakbawan nila asal. Kaya uunahan nila asal sindayaw. Unin pamong nila, la tupsid nafsak. Ay mulara ka. Ingin hawabaran mo. Di tafkiri syai'at.
ay mulara ka ingin hawawaran mo hapagtali simmangi. Apabila intaw nagtali simmangi nalarak, bang larak lubo. Bang lubo iban sin larak di kapag guna. Na tuan, bang kau nagtali simmangi, larak na inakkal mo. Larak na pikilan mo. Larak na natay mo. Larak na suara mo. Larak na pituang gautabaran mo. La tupsid nafsak pitap kiris sayat. Ay mulara ka. Ingin hawawaran mo yung kabuhi mo. Hapagtali mo simmangi. Di ka papagtalion simmangi. Ini patali sa jakay mo. Pamarayaw. Kita yan. May tayad turi kita papagtalion simmangi. Al khairu Pima ikhtara Allahu lak. Sabab marayaw ubos na pini kay musintuhan. Doon hadya kita niyo hapini katutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawangin manu siya. Pia taud niya. Pia haba ninakal niya. Kiangi na suara niya. Kiangi na pituang gautak baran niya. Nalarak. Firman sin Allah Ta'ala, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kita ni membetaan. Unim firman sin Tuhan ayat ini, ay niularaka. Insara sin Tuhan sin ubus na, kaya papanaw sin kanabihan, iwan sin mga karasulan, iwan sin miyakad kanila. Pag ubus din iwakarun, larak. Natuan mataud siya nilarak pikilan. Taud siya nilarak baran. Apabila ri makad sing kabayaan sin Tuhan, wal khairu bima ikhtara Allahu lak. Insya barang simmarayaw. Amo na impini kay mo sin Tuhan. Wala kau piasaran sin Tuhan. Piarahan kau nabi. Piarahan kau rasul. Bieta kay mimarayaw. Bieta kay mimangi. Di kau siksaon sin Tuhan muna. Piarahan kau muna magbabayta. Nawang mo ini juralon. Bang mo ini larakon. Didto in mulka. Didto in siksya. Wal iyajubillah. Hikarwa. Bayta kato tanyo. Yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sila ito pagtagon. Amalun Rabbani. Hinang nila sadyang kabayaan sin Tuhan. Wala nila yanapan, simpikilan nila, hinakal nila, sinjinyos na isab sila. Sayang kanila, amalun Rabbani. Hinang nila sadya, inhinang kabayaan sin Tuhan. Unin pa mong nilayan kato, man lam ya'riful haq, wal'ad, fahuwa dhalun. Hisiu-siu hindi imingat sing kasabunalan, iban sing kaadilan, iban sing kahatulan. Tiyanahanin na lawong. Na hinda swin na lawong. Hinda Yahudi kay Nasara. Kaya ingatan kasabunalan di akarun. Akarun nila yung akal nila, akarun nila yung kajinyos nila, akarun nila yung napso nila, akarun nila yung piyagisunan nila. Ampay bariman usug, iwan bariman babahi, unin akin nila, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. In kami unutuan na mo, dahin kay mo, magbalik da kami matunkay mo, dahon na mo dahin kabayaan mo, di na mo dahon yung kabayaan na mo. Uno pa yung pamung nila, inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Di na mo lamuran, sinununo pakaradyaan, kay mo utuhan na mo, inagarun na mo, kabayaan mo, sabab pinian mo na kami, inlawang pamarayaw ukab na, inlawang pamangi, tambul na. Sakali hipaukab mangi, hipatambul in, marayaw, imbar iman, didtura sila marayaw ukab. Na, wa man lam ya'riful haq, isiu sindi imingat, sing kasabundalan, ayaw pari lawong in lawong.
misanim bukunlaw manglaw na. Waman arapahu, nahisiw sintaw nakaingat sinduayan. Ingat na yung kasabunalan, ingat na yung kaadilan, pag-ubos iagad niya, waman arapahu, wattabaahu, fahuwa muna'amun alayhi fi hayatihi wa mamati. Hisiw sintaw imingat hayan, pag-ubos-ubos na ingat, iagaran niya, hiyamalan niya, hinang niya, sa lukay niya buhi. In siya yan, in tiap-tiap hinang niya, asal-asal nikmat, punun sintuhanin nikmat, doon kaniya, in katahan hinang niya, asibi iwan dakula, wajib iwan sin sunnat, dubulun sin Allahu Ta'ala in karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat, iwan in wala niat na talus, di na siya pabimbangon. Allah takhafu wala tahzanu. May tayaddo ay nakaw mabuka sin susungon mo, ay nakaw mahanggaw sin taykuran mo. Nahnu awliyaukum, kami na ay mag-continue sin hinang mo. Nabangin hinang mo mangi sin kumuntinyo na yarirain na nakapu mo, yarirain bakay mo, yarirain kabaro mo. Adapon bangin yabutan kau sin kadar Allah masya faal. In ikaw halawang pamarayaw, in plano mo wala mo natalus, paman sin Tuhan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami na in tumalus sabab kami imbagay mo, kami inliasa mo, kami iniyakad mo na ay nakaw magmasukal, ay nakaw mabuka, ay nakaw mahanggaw. Continue in ini pakaradyan. Nakahinapusan, al-parahu minallah. Ingkatan ko, giwan kuyag, magmakuyag kita niyo sinding hatuhan. Imbungan niya, magmakuyag kita niyo, hantara na to, manusia sa lugay na to buhi, mura-murahan, tub-tub na rin to, miyabot na inwak to, na ingkitan niyo katantan, pataurun na to inlapal. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsil azim. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini people.